galérii Zičov paláca si môžete pozrieť novú výstavu. Komárňanský fotoklub Helios tentoraz pozval kolegov z Maďarska. Členovia združenia fotoklubov Győr, ktoré registruje viac ako 70 fotografov, s radosťou zavítali do nášho mesta, aby vystavili svoje diela, veď s naším klubom Helios ich spája mnohoročné priateľstvo. Most 55 éve, hogy a Győrbe a fotószakkörök, amik... Je to práve 55 rokov, keď na podnet vedúcich fotokrúžkov v Győri, ktoré boli podľa mňa tak ako v iných mestách roztrúsené po rôznych podnikoch a školách, sa tieto spojili, aby vytvorili mestský fotoklub. S cieľom spoločne si pomôcť tvoriť hodnotnejšie fotky vhodné na výstavy. Magasabb szintű fotókat készíteni, és ez a 55 évvel ezelőtti összefogás azóta töretlenül fejlődik. Táto 55-ročná spolupráca sa odvtedy rozvíja až po súčasnosť, keď v dnešnej digitálnej dobe s oveľa širšou členskou základňou, nie ako kedysi v rozličných fotokluboch, ale spoločnými silami predstavujeme v Győri umenie fotografie a vizuálnej kultúry. Nem egy együttes erővel képviseljük Győrbe a fotóművészetet, a vizuális kultúrát. Nagy öröm számunkra, hogy itt lehetünk Komáromban a Helios fotóklub meghívásának eleget téve. Je nám veľkým potešením, že sme tu mohli byť v Komárne na pozvanie fotoklubu Helios. Pravdu povediac, bol život nášho fotoklubu v uplynulých rokoch mierne turbulentný. Niekoľkokrát sa zmenilo vedenie, takže kontakty sa načas obmedzili. Ustala výmena informácií, ale vďaka môjmu známemu novozámockému fotografovi Zoránovi Toldimu sme opäť nadviazali kontakt s fotoklubom Helios a opäť sa vytvorilo dobré puto medzi našimi fotoklubmi. Lani sme ich privítali vystavovať u nás v Győri a teraz sme prišli na ich pozvanie predstaviť našu kolekciu k vám. Kapcsolat a két fotóklub között. A tavalyi esztendőben már vendégül tudtuk látni őket Győrben egy kiállításra, és most az ő meghívásoknak eleget téve érkezett meg ide a Győri Fotóklub Egyesület kollekciója. Mi kialakítottunk egy új rendszert. My sme prešli na nový systém. Štvrťročne hodnotíme snímky a na základe toho vyberieme najlepších 16 fotiek na výstavy. Takto sa nám za pol rok nazbiera 32 fotiek, ktoré potom vystavíme. Túto výstavu sme nazvali Esencia, keďže zahrania najlepšie diela členov nášho fotoklubu za uplynulý pol rok. V tomto roku je to už 4. príležitosť tejto série, teda trvá to až 2 roky a z toho sme doniesli najlepší Az výber. idei esztendőben már negyedszer kerül sor erre az Essencia tárlatra, tehát már 2 éve megy ez a sorozat, és ezeknek a legjobb alkotásaiból hoztunk egy válogatást.